Langmepi amang along BJP mazuning amai ke pamanpo. APHLC lapen Congress ayasong atum abui kang rider. West Karbiang long kopili constituency along batay po ang dengan BJP mazuning amai pamanpo. Lapen pini Langmepi amang along APHLC Congress kaduk kawe kopili constituency lapen amreng constituency pangrumpet pen bang paru kathom ingkoy an armu joining po. Labang so maya long aluhi sarpo man pens em to diram rong hang chitong dun lapen kaduk kawe Tim Karbiang long atum chitong dun pen ne ardi chipidun rendi posi niretung apherang ke kheruni pen rensing peron birta nang palik. Batay polo laso APHLC Congress dan BJP long batay polo nasi kiranjam ni antame lo kata kami konsensi ke diopani pen ke Congress pen 1900 tapi nona list long tang teng pen APHLC pen 300 tapi ne $100 ang rupiah pen ke join dia ke suri ki dak tu nasi kerana dia punya konsensi lo apa yang APHLC tu yang join kita ke thom pen apa yang kita pilih dak pen pini pen ke kita thopo cheng bom kita ini lo la pen ke chu lang siting lo la pen ke kabai pul lo pini kita ke lang nasi APHLC pen Congress COC pinakon Bharat li abang pulang tiatum BJP parti long Bharat sar la pen West Karbiang long non la kheruni long ala mon MS mon timber shop furniture shop spot kangkir mana putar sar MS mon timber furniture shop la bangso aronde pen thingpil da ke plak dokok malsila so bangso puda kheruni forest south harvest pen tame kiram la si stame hala da alang lit la so shop ahem pu bang pulo laken nilile klemele ladak forest department along ropno killing ko bang pusi dak labang so thinking nage thon pusi bola si dolong ke chok si tuman nang pino alam men kalimat kana tum reporter tuman pili ko itabre ke chok chimat ako jipta be chok chijon si hakhi sabuddo long den ni phanang nang pino video nang pino la pen top je complain nang pino ni action choro sa Botulan mongol rong